Jeste li spremni da vidite moj najveći fail u životu? Pogledajte što se dogodi kad radite previše na suncu i kad stvarno nešto opali u glavu. Pogledajte. Pa gdje mi je muha? A nek ždera, što je? Vi koji nisu skontali, dobio sam WC papirom u glavu. Ona je mali, nije sreća veliki, onda bi najbolj, ona zapravo boli. Dalje imam mali niz provala od moje cure, beta nemoj me upiti, što vam pušu. Hajde, gasi kameru zato što te opet ti ne radi Fiat, fokus. Ti priuštiti zabavu. Šta je vodopad? I burasi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Ako vam se klip svidio, ostavite like, komentar. Ako vam se nije svidio, ostavite opet like, komentar i tako dalje. Vi koji niste pretplatili se zabavu, prešli smo 200 pretplatnika. Hvala vam mnogo svima. Stvarno, fuck, hvala. I napokon sam promijenio ime, tako da nema više ono 69. Burasi, uživajte. Bok.